pertama ada Abah. Yang keduanya ada ambunya nih, ambu. Ya ini ambu. Dan ini anaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Desa Sarifudin. Hari ini Desa Sarifudin sedang meliput ini gebiar ya. Masyarakat Desa Pasiwaru menyambut iring-iringan Badawang Pasirwaru ya. Ada komandan ya. Mang Isra jadi komandan. Oh. Ini antusias warga ya menyambut kedatangan iring-iringan Badawang Pasirwaru. Kita lihat sahabat Badawangnya. Teh ke mana iring-iringan teh? Sampai ke mana? Ke desa. Langsung ngasih Padang. Ya. Aturan Abah Linggang bagi paling enak bocor dua rasaan jadi raja anu kahiji seksi kedua hidup kacina akur dua nana daripada jadi dosa lupa jajan sakarepna aku ganti awewe di mana-mana disinan rupanya kita anjing menggonggong ambil berlalu nungga rokok kecenah ribundu daripada bawa jajan rakitan langkung saya di rawalan anjing menggonggong ambil berlalu nungga gonggong kecenah ribundu daripada bawa jajan rakitan langkung saya di rawalan. Ayah bulan Widianto. Paling enak bocor dua rasaan jadi raja anu kahiji seksi kedua hidup kacina akur dua nana daripada jadi dosa apa jajan sakarepna tunda ganti awewe di mana-mana disinan rupanya kita anjing menggonggong berlalu nungga rokok kecenah ribundu daripada bawa jajan rakitan langkung saya di lapangan anjing menggonggong berlalu Inilah ya sahabat keramaian masyarakat menyaksikan iring-iringan Badawang Pasirwaru. Halo guys, ini ada Badawang Pasirwaru guys. Mantap. Ya, di sini kita ya Badawang Pasirwaru. Udah, ini mau menuju ke Balai Desa Pasirwaru ya sahabat Desa Sarifudin. Ada juga
keduanya ada ambunya nih, ambu. Ya ini ambu. Dan ini anaknya ya. Antusias warga sekitar ya. Bu, ini ke mana Bu? Iring-iringan teh Bu? Nyampe ke mana? Ke Cibadak. Ini jalan ya.
cocok dua perasaan jadi raja anu kahiji seksi dua anu katiga alalakur dua nana daripada jadi dua